Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita ket naadaw. Iti padas ti pagayam ang nagpailingay di tinagan nga Amalia, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Sakbay ti amin, kaya't kayo pa kablaawan iti naimbag nga oras di ta istasyon ti radyo. Naawisak nga agpaidrama iti padas ko, gaputamok nga do ti masursuro dagiti dumdumngeg iti pakasaritaak. Nang runa ka dagiti padak as silaw ti pagtaangan. Amalia, kunamlat ta kuman kanya. Kat sapay la kumata mapili mo ta may drama to'y padas ko. Bueno papagayam, intay denggan ti panakay drama ti pakasaritaan ni pagayam nga Amalia. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nagpayag ka mata na mangilo ka titirita. Ito'y palang agtok-tok-tuga ka. Ay, pasensya ka, Alfredo. Sumrakan. Aglisi ka nga rotadang nga. Alay ko. Sumrakan ko nang nakarang ka matitirita. Diyos kikakit. Di, babae. Nakita kinaramit ka na kayo ni tatang ite simbangpat. Anak, nabartak di amam. Iso amaawatak. Anya kayo matananang. Nakakaasi ka lang arudan iti aramidan ni tatang. Iraso ng pailaang. Anak. Amum ka dinuan niya ti aramidan na noawan ka dito balay. Ha? Bas-bastusan nak ni tatang. Kaslasaan nga anak ti trato na kanya. Oy, Leia. Nalabas ka na. Saan aga po ta dumdum ngagak ita kadagiti ibagbagam kat padaksam matan ti amam? Ano? Maditi kasta. Saan aga po ta kaguram ti kinabartak ti amam kat komporme matan nga ibagbagam? Laglagi pam ano saan aga po kan kuana? Saan kamat ana itao? Nanang, ikandak man iti kwarta. At da nga minaskan nga igastuak a project ko. Ay na, balong anak. Pasensya ka na ha. Ngam nairanamot nga awan kwartak ita. Inakpay la makilabada tapno adatangdan ko. Kasta ka di, nanang. Wen, anak ko. Masapol mo ka di una yan ay ha. Wan ko ma. Padasam pala ang tiagkid daw ka ni tatang mo. Barang no adda kwarta na, anak ko. Balong ading ko. Apay, anya ti mapaspasamakan ka. Naliday ka mat. Masapol ka ti kwarta, manang. Anda ngamin project ko iji pagadalan. Anya? Kat di mawat ka kuman ka ni nanang. Awan ka no kwarta na. Di mawatak matan kini tatang. Nang binugkawan naklaan. Anya? Day tatiag paiso, manang. Nasakit tinakam ko. Diyak la kuman nang ibaga kini tatang. Diyak kumapay nakangag iti agkakasakit. Ala, bayamon ading ko. Anda basit kwarta. Isupay laang ti alaam. Amalia! Amalia! Mabitla, Alfredo. Ibilag ko lang dagito ilinabaak. Ay, Diyos ke. Noyaban ka, umay ka, dagos! Mabitla ang daytoy. No di ka pa'y laumay. Uramo kong tibay! Anya, sige, umaya kon. Apay ay, Alfredo. Apay tarupam! Anay ko, apay kinabil naknay. Tapno iti sumaruno. No ayaban ka, umasidag ka, dagos. Ngamin, jak kayat apagur-urayan nakdang nga! Una yung tinamayan kan ni tatang, nanang. Kita man ni. Uray lalim mumboy ti rupam. Balong, anak. Dakos na talaga ni tatang. Kagurgurak ti amak. Anya, ay saan anak ko? Di mo gurguraan ti amam. Amam dayjay. Nanang. Pangaasim, anak ko. Di mo guraan ti amam. Una yun, nanang. Kasta lang arudan tinamayan na kada kayo. Isakit yung pailaang. Ti pailaang pagsayatan na ti pampanunutan nyo. Ay una yun tilang ang Amalia. Anyat na
napasamak ken ka. Awan, Manang Carmen. Anya nga awan. Nagsarming ka din. Nakitam ka din tilangam iti sarming. Manang. Amuklatan. Kinabil na ka manin dyan na laing nga asawam. Saan, Manang? Ay sus, di kan aglibak. Di mon kaluban di asawam, Amalia. Ay nalabusan ti aramiden na ken ka. Di ka pa'y lakit ipapulis tapno agnakam. Manang Carmen. Ay na, Amalia, panawunan tapno ikam iti pagnakman di asawam. Idarom mo kit din. Tanalabusan ti aramiden na kada kayo nga agiina. Ayan dyan inam. Rimuar, tatang. Kastaya. Ooan, tatang. Alang arod, umay kay silid me. Masahiyan na. Anya? Ay, manjak, tatang! Hoy! Laya! Agsubli ka dito! Laya! Nanang! Oh, anak. Anyat aramidom ditoy. O may kalangan tulungan na makilabada ka Nana Carmen. Anya. Isus. Kabailakon da ito'y anak. Apay pimanaw ka iti balay. Asino nga iti mga sikaso iti amam. Naklakayanan ni tatang. Makamumot ka na iti bagina. Saan Amam day jay. Asikasuan. Na di mo kaya't atulungan ka. Inaklangan iti balay ti gayam ko. Basta tiyak kaya ti agsubli ijay balay. Hoy, balong. Ang kaman gumatang iti arak. Ayan ti paggatang ko, tatang. Naduldog. Kwarta mati usaram. Anya? Una yun, tatang. Sakpay ti gumatang iti pagbisyo yo. Lastog ka, ha? Anay ko. Aping agkabil kayo ngay. Una, talastog kamot ngamin. Apay, umingar ka, ha? Umingar ka, Saan, tatang? Saan da kumakabilan? Pangasyo. Mabutang kamot lagayam. Wala, yung kagumatang itarak. Darasam! Talpas kumatlaang ang dagiti labadak. Agawi dak adagos. Tapno balong anak. Apay nga agdardaras ka. Kan apay nga daimot mo abag. Jakon manusan, nanang. Pumanawak langan. Anya, apay. Anya ayat tinapasamak. Damagam iti patpatag mo nga asawam, nanang. Ha, balong anak. Mabitlang. Balong! Ay, duldog da dyan ubing, Kunak amapan gumatang iti arak. Nung nagtalaw gayamay. Anya ayat tinapasamak, Fredo. Ay, talaga hindi adjust kita dyan anak mo. Nalastog launay. Ing kasurutan di anak ta. Suruto masiksika, Buisit kit de. Fredo. Isutipin manaw. Pues, makamong arod na agsuble. Ngam kuy daw da dya loko. Tayti ka nitong agsuble. Talaga abulbulwan. Panawan tamot ni tatang, nanang. Anya, apay akasta kamutan, Leia. Apay ngay apanawan ta ti amam. Nagtalaw lang arudon di adim, panawan ta pay laang ti amam. Nanang, urayam ka di pa'y ngagbaligi ni tatang agaramid iti dangkas kanyak. Anya, Diyos ko, Leia. Anya ka din day tangay bagbagam kontra iti amam. Nanang, namin nagkinandat na kapagaramidan iti madi. Anda pa'y gundaway akilatlatan at tapikan na ti patong ko. Anya, Leia, saan anasaya at tikas nga ibagbagam kontra iti amam? Padaksamutan iti imatang ko. Nanang, di nakadipat yan. Saan ang maaramid ti amam dayta? Imposible. No di ka mamati, makaamu ka. Ngam day ti tinabatad. Kaya't nakapagaramidan iti dakas ti amak. Saan? Imposible dayta. No di ka mamati, saan lang nanang? Ngam inton bigat mo't lang. Pumanaw akong di ti balay. Anya, Nadingitag, ngam jakon orayan nga agbaligi ni tatang iti dakas sa panggap na. Nagsapa mo ta nakitak ni Leia, Amalia. sa dino, Manong Goryo. Naglugan iti jeep, ken adda imot na abag. Anya,
Ay, Diyos ko, no kasta, pinaypayso na timpang tanay di rabi. Ah, Kuna na ngamin nga agtalaw ka no jak umanugot apanawan mi ni Fredo. anya. Ay, apa yan? Anyat mapaspasama kan kada kayaw. Manong, Amangan mo't no adasana na saya at mapaspasama kamalya. Iswakas jay ang nagtalawan, nagiti anak mau. Talaga adultog dagit anak mo. Nagpapanaw dakit din. Kunamlan ka ba ilandan tagbiag? Fredo, ibagaman kanyak ti agpayso. Anyang agpaysaw? Talaga ka di akayat mo apagaramidan iti madi ni Leia nga anak ta. Anya? Ay may sakamat. Kompormila di tangay pagpagam. Fredo, Ikanak man kiti ti kwarta tayo nakaginom. awan ti Di ka agulbod! Ikanak iti kwarta tayo nakaginom. Wisit kayo amit! Mabitlaan. Ay na, Amalia. Kartingam. Sumaruno ko di ospital. Taintaray da ijay ti asawam. Binagsulda ijay inuman. Anya, Aggunay kan tabareng masambot mo pa ay. Tagrabin sa tisugat na. Nadamag mi kan ni balong tinapasamag, nanang. Isa anak subli kami. Leia, anak ko. Husto ni Manang Leia, nanang. Tapno amom. Nalaos ti gura mi kinitata. Huston, pang-aasiyo. Natayon ti amayo. Isosaan kayo kuman nga agsao iti kontrakan kuana. Una yan, nana. Talaga gayam anilat tatatang ti isakit mo. Anak na kami, nanang. Pangasim tapat da kami kumamit. Talaga dakas ti ugali ti amami. Aginggat na itabon day di Fredo, jak dimngeg kadagiti anak ko, Mr. Longley. Nga mapaman analpas ti pasyam, nagsasarita kami nga agiinam. Ket inlanad amin dagiti anak ko ti madi nga inararamid kadakwada ti amada. Kasla nawaknitan tinakula pa na panunot ko, idinaamiris ko adan danigayam rinamas day di asawak ti anak mi a babae. Ket umdas matan apamaneknek ti panangkabkabil kanyak day di Fredo. Kasta matan kinibalong nga anak mi. Iswa na panunot ko. Nalabi tawagas ti namarswa ti amin, tapno aggibusan ti panagrigrigat ko iti sidong ti asawa. Ken tapno saan ngagbaligi ti dakas apanggap na iti anak mi a babae. Ita, naragsak kami ngagdadan na kadagiti anak ko. Ket tinapalabas, intabon min ken nilipat. Ingka gumakla nga ipadrama ti padas ko, tamok apakapidutan iti adal, nang runa kadagiti inna akas kanya. Tuy pagayam mo, Amalia. Amalia pagayam ko, amom, adda kinapudno ti imbagam. Saanan nga intulok ti Diyos nga dapay nakarkaro, adakas amaaramid day di asawam kadagiti anak mo. Nang runa iti babae nga anak yun. Iso akasayatan ti naramid yo, nga intanem nyo langan iti lipat ti amin. Ngam sursurwan nyo latta ti mamakawan. Day ta kumati pakpakaasim kadagiti anak mo, tangay awanen, day di amada. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulod ni pagayam mga Amalia. Dinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Longley. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Kanitimat direksyon Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo anin.